بله تماشاوان هجا دوی بشه دا دوی شامه صحبت دا اما بحثا ده زانینگهان ده انیورسیتان اما بکن گلو دوان انیورسیته مدا کو یک انیورسیته که حکاریه جولانرگیه یک انیورسیته اما شرنخیه دوان انیورسیته مدا یعنی حکاری و یعنی شرنخیه دا گلو کیجا بش هنه امکان و درفتن ین انیورسیته زانینگهان چنه گلو لباجارن ما وان هر دو باجارن ما امکان ینج بو خواندوانان چه نگلو کری بهانه ارزانن جبو دانستاندن چوندن و هاتنه به چاوه گلو خواندوان اکل وان انیورسیته ما یعنی هکاریان شرنخه هل بجره گلو اول چل همبری و به کادرو ین زانیگهان چنه گلو که ماسی هنک بشانده یان پیشکتن ده هنک بشانده هنه گلو کی جان او بش امی وان یکان خبر بدن او کسی کو لمن تماشت کن دایکو باف کسی کو ترجیح خو هنه دانه کسی کو ترجیح خو دانه لیده شیوان ده دو دلیه گلو از وی انیورسیته بدم از وی بشیدم و کارن ترجیح خوش برکو امکان ترجیح گوارتن جی هیه او کسی کو لمن تماشت کو دنگم دشه وان سر رادیو کردی حتی کو وی برنامه داویا وی برنامه از بجمونه بریارا و او زلال به از دوی هیویه نامه دزانیگه هم رکتورن دزانیگه هم الاستودیو منه اما باسا زانیگه هم بکن ترجیحن ین ام بجن بشام بکن پروفسور دکتر عمر پاکیش زانیگاه هکاریه رکتور زانیگاه هکاریه ایرو میوانه منه از بینی بخیراتی سر چاوالاتی زانیگاه شرنخه رکتور زانیگاه شرنخه پروفسور دکتر مهمت امین ارکانجی ایرو میوانه منه از بینی چی بخیراتی رحمنده بابا سر چاوالاتی معلومه جبو خواندوانان وک ام بجن ماراتون خلاص و ماراتون یا آزمونا یا سناوا خلاص بود دما ترجیحی انها هم تدانه از باورم و هیجانا و کو یا ما کسی کو کتنوان سناوان ترجیح دانه د سربوریا مدا همی جارا ام بج ترجیح راست یا ترجیح نراست چه بونه لی د وقت مدا او امکان قطنه بون کو رکتورک ور جمع بج بحثا انیورسیته خوب که الحمدلله ایرو امکان مهنه درفت مجهنه امیرو لبر اکران لبر خوندوانان لبر کسی کو ترجیح بدن لبر دایکو باوانه از من توازم پشت دست بکن حکاری همه جولمرگامه لقنطرا چیه ده لبر سینوره مه 1080 ده جهات آوا کرنه الحمدلله دناب 1080 و حتی نهاده جی فاکولته مجی 10 سال در باس بو گلو چه هل پیشیامه فاکولته خودی که مر بجه فاکولته دوی فاکولته ده پیشکتنه کیجا فاکولته گلو بش به کیجا حکاری دمک خواندوانک زانیگه حکاری seçmiş ki tercih ekmedi. Evet çil peşiyi bet kari basam yani. Bale. Az beni peşi ajwara zab teşekkür etkim. Selamı xo, hürmeti xo, muhabbeti xo. Avani kul megodari dikin de TRT Kurdi da iştebarat şeyinim. Spas kim iştebara ekul megodari dikin. Zanıngaha me hakari de 1080 da hatiye avakirin. Beşe mey kulliye mey آنها ترکیه دا مملکت مدا دولت مدا آوان کلیه و بشه کو ان زیاده تن ترجیح کردن اول با مهنه او چنه او کلیه تربیه کلیه الهیاتیه کلیه هندسیه کلیه اقتصاد و اداریه کلیه صنعت دلالن آوان اکو خواندنیوی 4 سالن lisansine o dvana da jî avan de hendese da mesela beşamey elektrik elektronik heye beşamey makina heye beşamey inşaat heye de kulliye iktisad ve idare da 4 beşamey ter baş hele beşa iktisadiye, beşa maliyeye, beşa işletmeye, beşa idara siyasetiye, beli, di kulliye terbiyede disa beşe ter delal hene, kulliye me ilahiyatı em çıkas kadar bukhazın talebe emtikarın bıstının, o hakarici em divin başkenta çiya, beli, tabire kavusal bameheye, جيكي خوشة جيكي فرقلية و يعني طلبي كوش دربا ورن حكاري
براستی تمام زمانی خو هم دکارن دخوندنی دا و غین خوندنی ام بیجن سپور ام بیجن دخوازن دهنک بشه دنان دا هنکی خوب پیش دا امکانی می وساجی هنی. بله. از بین شخوام زیورم سر بله. خصوصی سر امکانا بسک. بله. جبر که خواندوان خودتی کو ترجیح کیت ده. اود بجا رز و بشه بخوید. بله. و بشیش آگاهیاوی هیه. بله. لید بجا از چیل پیشام نه. کاز هر مودا از الکودر وینم. چه از وقت بجن جخین مکتبه از چی وینم. خصوصی می بحثا. بله. وقت بجن بشه که از وقت مش سرویه که. از خوازم جه محمد امین ارکانجی پرسم پروفسور رکتور زانیگاه شرنخی از بینید رمضان دام زانیگاه شرنخی و معلومه جیه و وانا از باش زانم یعنی جیه منطقه و چوای خصوصا پتانسیل که چوای جیه به چاو سری خو نزدیک 29 روزه مدیته یعنی توازم شتجیم بفهم یعنی زانیگاه شرنخی کو از زانم ت اخفتن ته کو گلک جانم ته بحث کیت بجی جبو خواندوانان مزانینگه کی چه کریه بشه مجبو خواندوان هر تجبو خواندوان چه گلو کسین که ور زانیگه کی جا بش گرینگ مهمن بر چوت کارا بحث زانیگه شنخیب که اول گلک سپاس دیکم برای حسین شخوا هن 29 روزه هن هاتن هم رکلام üniversite چه بو دویدره هم جه هوا شرناخ دید شرناخی هاجه هوا دی مسافر پروریه و بشن ما 2008 da emce me destu pikir hatta nuhu her isalcı dise 5 mevekir. 5 nüvet be ez becim taleben haçi şirnak tercih beke şu emce becim 5 em nüvetkin em becim sadi sat tecibunavi hebe em vadvetkin. Çiye Sağlık Bilimleri Fakültesi me avakiri inşallah isal evci ava bu sağlığı emi vacibistinin. Güzel Sanatlar Fakültesi az mezarkim sadi sat tecidi be. Yani hatta ve hatta devletindi tercih dikin. Yani taleben Irak'ı, Suriye, Afganistan'ı dixwazin ben şirnak. Afganistan'ı Afganistan'ı, Nijerya'yı, Çat'ı yani me tercih isal sadu 58 tercih. Ama çil penci talebe emebistinin sadu 58 tercih iş devletindi hatın. Yani inşallah meşva hil bejirin ye baş eme begirin. Hedi hani jibu taleba jibu devba beva em dibejin eme ortamek veli ava bikin. Taleben me bila mesela cihu vareme KYK yurdenme hene 2500 talebe me heye. Aglebi sadi hafti şirnakhine mala khod düşünüten sadi se hidere maliyete yurdeme hi tam tecine birine ya 200 diye yekeşka 500 ye kurka niziki 400 cehvalece yani ez baver kim Türkiye jibu KYK tinel şirnakhda tamamen cehvalehane yani Karim Bey'in şu vakası ve mesela devbab khaniye ve çavabı ve hatta destpek biki pere müsait bir karı derkevi khanici bir gere evci çeydi be evci xalas bun mesela kijan bölümü meheye ilahiyat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ben mezekir iktisat işletme talebe kemnistini ben sosyal hizmetler avakir o nevici sağlık yönetimi bölümü avakir her du bölümü he sadi sat tecidi be İnşallah eve tecrübe ben. Disa turizm otelcilik, gastronomi, turizm otelcilik bölümü yüksek okulda Çarsalya evcime avakiriye. Piştivi beden eğitimi besliyor, beden eğitimi spor yüksek okulu Çarsalya evci tecrübe, full tecrübe. O mühendislik fakültesiye meheye hatta nuhu maden mühendisi tu zanni teşirrak di. Yani heşt maden vedere yani. Netine kumur. Ev maden indice ya. O dühüne perci yok açıklama gekirgu ev maden mühendisi tine şeş meha bi icdiminin. O şirnak da haçı vaala aliye bi yani maden mühendisi batal ninin kesin işe vazah. Le muhabın ve 5 sala 6 sala hatiye girtin. Em disam menüvetkir yok burs dedi va.
دی اول پنج اول کی ترجیح کردی به پوان ویزیده به یک بورسی قزنج دکن و پیره دیسا پنج دیجی valilik ticaret sanayi odası Şırnak Üniversitesi en vekil en bursiye dedin va. O pence diye yani fazla hep kadro mevekir o diyereş maden ya mühendisi. maden mühendisi. Evet. O enerji sistemleri mühendisi. En bursiye dedin vacı. Ziraat fakültesi desem yok bursiye dedi va. Kontenjanı ki mesela fazla kes nasıl eko yani, burs var edayım. Eşva fazla kes tercih mevekir ya inşallah her fazlaca eme bursa bidin. Yani pensat bankanut burste, pensat bankanut kredite niziki milyarge pere yani talebe gece yani yurdevi evdevi xwaxwat kare jiyana xwa berdevam bike. Ez beni malum emer xutego xwandevan be yani 100 banknot 100 lira jiş bu merva. Pereki başa yani. Ma xwandi em zanin. Tabii em xwandi em dizanin yani. Ez beni beşin işte Nüvedbi Güzel Sanatlar Fakültesi me avakir İsal. Çıl talebe em distinin. Yani hevedi evqlibada işte gencen me denge vajı xwaşin. Me digo şwat deng beş sempozyumu me avakir. Demal vedere heveci TRT Kürdi pir destek dame. Güzel Sanatlar Fakültesi evindici meslek yüksek okul yenme mesela bu sağlığı ATT dibecin acil tıp teknikerliği. Evcime avakiri isal talebe distine demam lazım mu tercih etti ki lazım mu bizane yani piştimi xlas kir ka işemine çibe ez karım çibikim devbabcı lazım ser lekolim biki yani mesela tu behli deste zarık lazım bu rehber be yok atlas heye evci karı tercih ede arı karbe o merkez hene yani milli eğitimiye dershane üniversite karın ben pırskin ma efkaf puan standı em karın ben küderi em karın serva emci zanın kijan bölüm pişti xlas kirne yeçevay mesela tikez nişama nekir ez şirnexime devamı veteriner fakültesi kazanç kir mezekir yani yeme hani bölümün beşinci çedbi mügu Şırnak'ta veteriner piştimin yine Cizire Servet Hoca hebu u azim da insan veteriner u piştivi devamı tercih kir mügu işemine garanti be en azından ez yazıkhana xavakim veli mi tercih kir ez iru mezet kim lazım veli tercih mrubuke tikese ne gud mukhwa او فهم كر اما ازنه حتى بينما بيجي برسكي بيجي كيجان بölüm ام اريوات كن بله از بني مس صحبت خود دوام بکن عمر خوجا متخازم شتيجي برسم نها Mehmet Emin Hoca basa vak bejin tercihan o kadroyen em bejin yev kakir yani çen hep beş ya da çen kesan çen xwendevana ye bisi basa wan kir mesela beşin eko nuve bune cemu hene ya em bejin yüksek okulun eko beşin yüksek okulun cemu ve bune hene kontenjanı wan çıkasın gelo bele ezbeni hususen kulliyame terbiye anha şeş beşime bekirine ev beşime eko isal menu bekirine mealimtiya beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı mealimtiya resim iş öğretmenliği programı hususen bana ziyedel sebanat sekinen avana isal ve bele avana isal ve bun kontenjan çıkasın ezbeni kontenjan her yeki dora pencine o Türkiye'de ji ev beşi hana kontenjani wana sadisat bele yeteneki hususi avan her du beşehana talebe distinen hem beden hem resim işte hadi hasbi ezbeni her du beşemeji mamustemeji o imkanı meji divan her du beşada purzedeler beryabana mesela de mekteba mey Cole Mergi emdiveci Çöle Merik Mesleği Yüksek Okulu Burada geleneksel el sanatları irtibata veji bir kısmı resmi rahiye, bir kısmı resim iş öğretmenliği programı rahiye imkanı mecbanlara purze dehene o mamosteme ko doktorayı ko henu
دكتورانتن دكتورای خو هنو خلاص کرنه و معلوماتی وانا جی هنونه و گنجن و جهاتینه و bilgiye وانا معلوماتی وانا tazene bi deste talaba duhazın bigirin o talaba duhazın bivin peşta خدای حسب که دبیر دا مشکلی متونن جغینی معلمتیا رسمی öğretmenliği programı o beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı mesela külliyame eğitimi de معلمتیا matematik heye ilk öğretim matematik öğretmenliği programı dibir da profesörü mehene doçenti mehene doktoranti mehene معلمتیا مثلا sınıf öğretmenliği programı heye dibir da aynen olsa mamusteme kadere kene ve programı beşime evke yani sadisat avana tjadiben beşamey Türkçe معلمتیا زمانی Türkiye heye beşahane ciddi Türkiye'de beşeka ko evkevi konterjane vi sadisat tjadibe dibir da müşkili metünün jgayni külliya terbiye ama hususen ser külliya mey terbiye emziyede duhazın bisekinen yani ev külliya meyhane beşe mey ko ev sala peşiyame ve sala peşiyameci em duhazın aded beşe hu derxin dora yazda. Mesela pedere heye, zamanı İngilizce heye, beşa okul öncesi o özel eğitim kadroyu meci divana da tamamen ama Xudê hesbke salal pêşiya me em ê vana vekin yani talebê me xwendevanê me ku dixwazin di kulliya terbiye da bixwînin kulliya terbiya zanongeha me Hakkari kulliyeka di nava kulliye Türkiye'de kulliyeka yani zêde di pêş da ye o kadra wê mamosta kadrokî pur delale pur başe tavsiyemeş tamamı talebe me kod bölge me Hakkari dane o nezi memleketi me Hakkarine nasihati me tavsiyemeş talabara ve kulliye hani duhazın tercihi bikin dikarin binivisinin o vakti ko binivisinin o jve kulliye me hani ji Xudê hesbke mezun bivin xalas bikin divi zamanı hanada amş talebe xura hususen dersi matematiki dersi zamanı İngilizce em bepere kurseme hususi hane yani bu talebe ya beli kurseme hususi hane bu talebe me talebe ko buxwazin dersi xuy matematiki heneki daha bir peş tabivin o zamanı İngilizce ko duxwazin hin bikin wan imkanaji am jwanara amade dikin o mamoste xu van kursa em qed perejî naxwazin o van kursa hada em dinwana ev kulliya me terbiye û sane ez benî niha malume Hakkari wisa dema ku tê gotin Hakkari bi divan salên dawî de xusûsî mesela 2012 2016 û divan salên dawî 17 da jî دوار پرورده ده مثلا من هناك ريجيان زانيگاه و ده هناك دي ای پار و ای پیرا من مقایسه کی کر چقدر چه خوندوان زیاده دبن aslında burada şey kezdi benim 5 çıka zede dibin o çıkaz danasin yani tanıtım le hem bölge hem üniversite çedibe خوندوان زیاتر بالاوان دکشیل سر هکاریه. تباسا بدن eğitimi کر و ترسیم işi کر. ناوی داشتی تباسا دستکاریه کر از بین. el sanatları, Ciko Khali falan bevan teni çekirni. Belge filmek mi tamaşa kirdi o perihaneli İsveç'e hususi valat vakbejin devleta İsveç'e destek dedi o kesin ku dikaru baren destkariye yen kevin dikin. Yani kes durda hem mezun nabe şu kestineş berku wenda dibe ha wenda dibe ca ev hewla ve ko jibu mejin jibu kevne şopiya me adete me jibu mejin karubane me hakikaten mühime usa ez beni ez barım ez tişki bejim sabrat çek samimi bersveka samimi çebe ev ve persamen usa tedbejiya ula evena roniya çave mene ve beşi
Vê fakülte roniya çavê min. بله بله Ez ji vê beşê gelek hez dikim. بله Evê beşê pêşerojê da beşeka ji bo xwendevanan beşeka gelekî girîng e me vekiriye. بله Kîjê gelo ew sat bêjî xusûsî ev mihîm e wek بله bira bersiveka samîmî be. بله بله أزبني خصوصا جغرافيا جولمرجي بشي كو بفي جغرافيا هانيرا لهفدكن أزبني أم سروانا قدرك تزانن سكنين مثلا بشا بدن eğitimi ve spor öğretmenliği programı coğrafya Hakkari coğrafya ki çiyaye انديل اوكي الحكاري هم زبستاني هم هاويني سبورا هاويني هي سبورا زبستاني هي سبورا آوان هي آچيان هي خصوصا بشا بدن eğitimi ve spor öğretmenliği امزيدل سرد سكنن بشا يعني حقا جبوي ما مهمه بشا ام بيجن نفساندنا رسمه çizma resma emserveci disekinin. Çima emserveci disekinin? Coğrafya Hakkari, coğrafya kul Hakkari heye belki dünyaya da coğrafya kavsatun neve. Indi malume xwendevani kuvern Hakkari resmi ve coğrafya hani gerek buzanibin çizmiş bikin. Emserveci hineki disekinin. Salal peşyame xudê hasbike beşa معلمتيا موسيقي ام دخوازن الحكاري فيكن چما دنگكي غريب الحكاري هي في دنگي هاني بواسطه بشا معلمتيا موسيقي ام دخوازن هم Türkiye da بدن ناسكرن هم تمام dünyayı da بدن ناسكرن اش بوي مهمن تشكيل از بيجي مثلا بشي زماني جغيني تركي مثلا انجليزي فارسي عربي الماني امبان بشي هانا دو كليا خوي ايتمي دا تربيه دا امي خدي حسبك وكن بويتش يعني insani mey ko duve bölgede yani Rudinin avana çen zaman şu zanen marveki ko çen zaman bu zan ve zaman ekidini berhatit karehin bike beli emser bana sekinen ama biteleji teramenakin mesela bame külliye sanatı delal heye du külliye sanatı delal da beşambey arasım kişandın arasım kişandın fotoğrafçılık zamanı resmi em serve beşeci duhazın bir sekinin çıma ev resmi kul Hakkari marbikar ve bikşide ol Türkiye ol tamamı dünyayı bela bike ev resim de coğrafya dünyayı da tüneye em serveci kaderek sekinin o ev ke kadramej durda tamamı Xuda haske salal peşyame ve beşeci emi vekin ama mesela külliye mühendisi da beşemey yani tir delal hani o beşeme kadramey mamustajı kadrakip yani tir delalin aktifin yayını vana tir zedene mesela beşemey işte maşina, amey efendim, inşaatı, elektrik elektroniki, jgayni xwendina 4 saliye, pişti xwendina 4 saliye, em jî radivên lisans üstü, em wana jî vê dikin. Di kulliya me iktisad û îdarê da îsal Xwedê hes bike em ê ji xeynî ev beşê me 4 salî a lisans üstü em wê jî vê dikin Xwedê hes bike. Kulliya me ilahiyat dûr da qedra me profesörê me hene û yani qederek mamostê me doktorantê me hene dûr da temel İslam bilimleri ana bilim dalı yüksek lisans programı em dibêjin anha jî em taleba distînin. Lisans üstü di biyolojiyê da o di fizîkê da anha vekiriye sala ku derbaz bû me qederek talebestan îsal jî Xwedê hes bike em ê qederek talebe bistînin ji xeynî 4 saliyê mektebê me 2 salî hene ön lisans sağlık hizmetleri me ye o em dibêjin dûr da nêzî 10 programê me hene ebelik, hemşirelik,
yani programı mi kodu tamamı Türkiye'de yani kontenjanı xu nezi sadisat ekotizatken hani mesela Yüksekova mesela Yüksekokulu mektebe kamedi sali avu sahiye evji dora dahan beşe mehane beşe mey kuvvekri nezi anaha nezi sadisat tizatken çölemelik mesela Yüksekokulu evji dısaliye دورداجي يعني نزي شرصدي حفصدي خدي حسب كم طلبة دستيدن تمامي طلبة مي ادوي بölge دا و اد تمامي تركيا دا coğrafya حكاري ازبني coğrafya ki yani kod Türkiye daha coğrafya ki usatünne braవర్ن حكاري خدي حسب ke حكاري memleketeki emine kat'an mevziye emintiyye da müşkileki metüneye hatına hakari yani diser validat karnverin ligeveriye yüksekova tayyare haroj çend sefer hene dikarım tayyara verin geveriye verin yüksekovay hatına geveriye hatta hakari zavr hatta yani her dehde nakleki ev kene واسطه هنا بواسطه برحتيد كارج ودري ورنا حكاري او كالحكاري براي حسين يرد رسمي هنا ويرد خصوصي هنا يعني ده حكاري ده تراو كان تراو دكارت كان او درجي بله يعني او كيبجي يعني كونترجاني ويجي او تجنابن يعني هم يرد ما خصوصي هم رسمي كونترجاني ويتجنابن يعني طلبة كمية كورة حكاري خدي حسب كه أم دستي ويتكارم بجرن وخدي حسب كه أم محجوب ناكن أو كه يعني هنك تجتهد كو لحكاري ويتكارن هين بكن لجيدنا ونكاري هين بكن مثلا برفا كور حكاري تي تدبري كي نايش خويا بله برفا كاوصل تدبري ناي هم برفية هم دش هوا خوشه برفي عاجز نابه يعني حكاري أزبني أوكي إكليمي نتام إكليمي doğuye ne tam iklimi güneydoğuye yani iklime ki naba her dua dayıcı zivistan avici hoşe habin avici hoşe germa avici marva aciz nake o sarma avici marva aciz nake endi evke vega berf lehamuci heye ama او برفاوی مرپی عاجز به اما برف کمی وصاهی کو مرپی عاجز نبه مرپی عاجز نبه اندیش تمام برای می کو آنها زمان ترجیحان دا ام در باز دبن توصیه مجوانا yani evnekin bir hakari neki hin bikin tamam ecarna İstanbul ile Ankara dibejim يعني امنتيا كل حكاري هي لاسطنبول جيتونيه والحكاري جيت لانقره جيتونيه يعني دنابا حكاري دا قطعا مشكله مي güvenlik تونيه يعني خصوصا دخازم كوديو بابي زارو كان في بزاني بله مثلا سنكي تخازم في خصوصي ده هنكي خبر بدم ازبني مساله اولويه ده بله اجبوي تشل سربي تسكلن يعني دنابا basını da yani algı ki usahiye yani minako hakari insanı karın tedavi sekinin o ne hoşe ne malumatı ki raste yani hakari marut kare tedavi sekine marut kare tedavi ikamet bike o hakari da marut kare khode hasb ke khubde peşta hakari şehreki usale ko sinorewi hem de Irak'ı da hiye hem de İran'ı da hiye sinore ki zab derece de hatani anha yani sinore mi kosa derece o bi İran'ı ra o bi Irak'ı ra hiye tarafı vi olumsuz tiyevi me hep bir şekilde hareketin peş jan hav peyda xuda hasbke am dukhazın yani ve şehreki ve hebe ve sidoreki ve zab وصاد دريج بد دولة هبه وونه جوي استفادة نكن أم تخازن يعني بشكل كي أولملي أم جوانا استفادة بكن همش إيراني همش عراقي خدي حسبك طلبة ليسانس استو كليامي اقتصادي واقتصاد إداري وكليامي هندسي وكليامي إلهياتي جوان درا بسردستي صديق خدي حسبك
ام تخوازن ام طلبه بستینن و خبردانی ما هم زاننگاه ایرانی هم زاننگاه عراقی را دوام دکه یعنی کلیام زاننگاه هم حکاری خودی حسب که و وره سویه کی تیر باش اجبوبی دشغلن و برا طلبه می خوندوانی می کود خوازن دوی جغرافیه دا تعلیم و تربیه خو بردوام بکن برا بزعب دلکی خوش دی بوابی وناج بزعب دلکی دل خوش برا ترجیحی خو بدن و کوهاتن حکار اندی او امانت منه او امانت خودی حسب که وی امانتی اما بشکل که دلال محافظه بکن ان شاء الله. لازم دوینا بردا من ویت شدی کد مدیه می جواکی دا من نها قوادن من بانک مگو پرسی و هبن از بینی هزاران زیاتر پرس هاتنه. بله. جا هر کس لگورا خود تشتکی گوتی یعنی ما هنگ نوا خافتن دم هنگ الوانارنته دنا پروگرام دم هنگ گه بدن پرسین خواندوان جربر کو بله. دیاره کو هی گله کس لبنده هنگ تشتانه کو ترجیح بدن. بله. جبر کو دبیجی son dakika da zebedim belki هنگ بنده son dakika جمابن و گلک مساج هاتنه دنا پروگرام داجی از وان هنگ پرساج زبر سوینم من میکروفون رو درجه وقت بیجن خواندوان جیکر من پرسکی جوان پرسی من گوش گلو جبو ترجیحان و نبره خو بدن باجارن ین باتین روجوا یعنی ونی لباجارن خو ونی ترجیح خو بدن که جوان کیجا هلد بجیرن امروان گوداری بکن دورا ملوه داره هم پرسیوه هم جی امکان و درفتن زاننگه ما باجار ما چنه اما گه بدن وانه افجار يعني ترجعوا المردين يقول يورث بقول عن باجارك اللي كما هرکس خوازه گل دیم باوی خود نزدیکی خلولاتی خود به اما یامه از ببرا جهه دور ببرا انسان جهه farklı değişik dara nas ki jgayni ولاتی خود برا شخورا خود geliştirmiş ki işte farklı kültüra nas ki خوازم باجاری خود بکنی راستی tabii باجاری ما امناس کن مثلا teknolojiye veya da imkanıyla ki kısıtlıyla tabii ama üniversite bajar gidiyor bajar gidiyor mesela vaka İstanbul'e vaka İzmir'e mesela imkanı daha peşkatın imkanı daha çıkın yaklur çetir mesela devar göbek ne dedi peşkati be bu koyun hiç hoştur tabii. Az fazla her bajar ne di jbuna guas ne di بعلمم kültürne farklı dene farklı az bibinim بعلمم. بدل tabii ki bajarı ko her üniversite her bajarı işi bu ya. Haçtı du bajar her bajarı işi bu ya. Piçkidi am batıya tercih etkin çima imkan vadan ha piçkidi başların tabii cama jedi çedbin. Naha piçkidiye ki batıya öğrencime tercih etkin çine vedir yani. Vega okte sıralamaya meci belli bun. Sıralamaya baş batırmayın, nevi rakitmeyin. Demek ki üniversite kançtırın, sosyal olarak kançtırın. Gerek hem her nevi de betur geliştirmişkin. Bu navla zevde tercih ettim. والله انها اصفى فكرة من بين يقول لك دي بعد دور بشترك برياوات كي مثلا رخي بطي وارك بخوني شترك شما يك جو دور بك برياوات كي اقدر اهتمام ده شترك والله مثلا هالمردين ارتقل الفرسس يا او والله نيزيك هناك بنيزيك شترك هناك بدور جمله دور شترك شما يك بريات دي اخو بابي خد كي يك الواد شتر مثلا الدرساوي ده شتر المواد شتر يك اختي واد ميزون يك بعيش ناميني جبو كي بطي شترك فيغا دلت خواست گواز مردين بخوينم لأورتاما مردين ومكتبه مهنگي گلش میش نبونم یا ویگا مکتبه مردینه gelişmiş بودن متخصص گاز ور خوینم لی مکتبه باطیه جبر گو دستکا هیبت دردنوا از خوازم باطیه مکتبه ماستر از خوازم خوینم چلو به üniversitede çetirin çünkü vada merdina imkana nina çlo jibe معلمه وی jibe imkana jibe rahat dunay jibe çlo be ediş jver hoştırın her türlü çünkü zaten gora sıralama Türkiye'deki ab üniversitede peşidena böyle zaten kontenjanat da girten boş nameni gora hem işte batıya hoştırın. Ulan merdini ne khwazim jber go alver bim ve serek kelike be war mal kefam jvadarana yani az و 23 سال از دکم ل تجاریش مردین درنک هتن کیفام جوا درارنا اضاف بلکی جبا گوستم لور بم یعنی گو از همور بلکی از بریا ور بکم از رخ غربیت خوازم
باجار دور مثلا اشتر با بخوین ما چما هنی چون کم شوا انسان و شهرنا ام زانه چه چاویا ام هر خواهد در ندی ببینش مرا چطوره از یونیورسیته خوازم کل مملکت خواب خوینم چون که الجدر و بورس مجی زفتن بورس زفت کس نادم ایش آدمی دولت مولد زفت بورسان آدم ما بورس کی ما چه به بورس کی تنه چه دبه جبون آیم خوازم که مملکت خوای بخوینم چون که الجدر و زفت پرمدی چن امرنجی نجی üniversite Murova bajaraydım khoyna çetere kana Murunov xalqida bxapta Murovedri bölme xove zaftir tish ehaba öğrenci ve derece belki oktirbin Muroj bajarı xara bajar kedin çetere Ez dixwazim ku herim bajarekî din ji bo çi ji bo ku ez mirovê xerîb naz bikim cihê xerîb naz bikim li ser pê xwe li ser nigê xwe bizanim yani jiyanê hîn bim Ez xwazim ku hem biçim zanîgeha bajarê xwe hem jî bajarê xwe ji insana re hizmet bikim ji me re tu firqe gitin heye yeter ki bile fırsat bidine me em li memleketê xwe de li her cî bütün cihan em şora terit hizmeta xwe dikin Ez üniversite dervat xazım çünkü muşe yani eqwa imkanı metin liwan dera daha xoşe Ez xazim bajarê xwe bikim ji merv re darin de merfe insanê merfe hani mecburi mine merv çe dervada lewek edin ilk şertê merv cihê merve bajarê merfe yani her bajarê xwe dike darin de Ali dar hatî da darin de yek jî topluma got merv nav derketime merv ji wan re emek bide bi merv diharin tê هر خوندوان تابی لگور خواه ام بجن بریار کاوی هه تابی هر خوندوان جی جبوی ترجیح که خصوصی هه جبر کو هر کس جیانا کاویا تایبت هه جبو پیشروجی جی خیالی وی هنه جبو وی که جی دوی مرف گوتنی وان جی بجی بکه گوتنی وان جی پرسین وان جی دوی مرف ببرسین جا دوی بشره حتی جمعه از پرسین وجه از بنفسینم از ببرسینن صار فيسبوك تويتر انستغرام حتى ما واتساب يجوا صاد كارم مساج خو بشينن هزاران زياتر مساجاتنا خوجا بس خوازم مهمت امي خوجام شتا برسم نها پروفسور عمر پاکیش بحثا زانینگه هکر بحثا بölge هنك دز avantaj و avantaj ذکر يعني طبي نيرينك يعني ام بيجن نيرينك ميديا مثلا جبوي چه ريتنج بينه ويدر تخبش جوانك باجار مجي ريتنج اونكو شروبف چونه بيگومان يعني اوينا استراتيجيه که طبعا هم که هم تفت زانه يعني نوا سيستم که پرگاله کی دا هنك باجار مج بو اوای او که جبو ريتنج با اوای کی هرتم درتنه پیش خباتك مزن وزن وره کرنجي او خبات سستاهي بلفد به تشتكي نباشه و بلند تكرنه لا ام تفت زانه کو الحمد لله حرمامه شرنخامه و هکاریه جولا مرگامه با آوای اولهیه امنیته حقیقتا جی استانبول زیاده تر به امنیت ام وی کیش باش سانن از من تخوازم پرسه که وسط تایبه چه تجی پرسن وسط بیجی گلو افرونیا چاویم نوی بشه و از وار میلاهیات گلک پیش کتی الهیات فاکولتسیا یا جانیگاه شرنخه بلکی عین وکا او که چه مثلا جبو دایکی که مربجه کیجا کورته کیجا زارو که تجبو تا او که بیجا الله تا او کن رحمت دیبا ویده دما تا پرسکر چه آتشمه büyük hami kumbin diyamı pırs kirin gutin gel otu Peter kijam büyük akı hazırki mügu kad diyamine çi bersivdi ama bersiv cevabı siyasi da gu ki zare xwe bide xwendin û aqil û xwedî îman mazim bike ew bûkamiş wanên dî çêtir dibêje mügu vallahi hadê yadê mügu rehmet dêbabê te aha ev bersivekî xweş bû yeme jî yani hemî pênc tilî nabe wek yek ama hemî dilê me de cihêwa ayrı mühendislik fakültesi mesela maden mühendisliği hatî bû girtin bilgisayar mühendisliği îsal vedbe ama Şirnaq maden mühendisliği lazım hebit yani ev hebit lazım yani pişti bir ilahiyat da hemî dera talebe distîne ilahiyat da me ilahiyat fakültesi ya me nev beyna 120 fakülteyende bir çardemin yani Marmara İlahiyat İlahiyat'ın mazınca heye kadroyeme saldı doçenteme profesör cizledettirdi be yardım doçent cizledettirdi çünkü ve 10 sala em
مامۆستای خۆمەرێکریە دۆختۆری هاتینە و دۆچەنتیەوە هاتیە دوهینە پێرجێ شەش مامۆستەیە me kir doçent. Maşallah. Me cüpeyê me dava û kadroyê xwe standin. Yani hêdî salê 20 heb doktor öğretimiyesiye me dibe doçent. Yani işberê mesela doktor öğretimiyesi zêde bû dinamikin Hanu îro ji bu talebe ez dibêjim mesela ez bim ez ê çi tercih bikim? Yek ez ê mêzekî mamoste çi qas mamoste hene û têra dikin an nake. Didu ez ê vekim imkana talebe çi ye yani yurt heye tinîne kütüphane ez bawer kim li aliyê me dûra me de hembe kütüphana me rind xweşik ti kütüphane nîne îro doktorên tê şirnex ji bo azmûna imtihana uzmanetiyê jî tên üniversite me dişixulin ha me imkan ji hemî memûra re û talebên lîsê ji me üniversite deriyê üniversite vekiriye êdî Şirnex Üniversitesi ne tineyê me ye geş Şirnex heciyê bê memûr be niho hewzên me te imkana me te dî yani hemî kes dipirs kir ev me mêze kir hemî kes diçe cihê av hebe tercih dikin. Yani üniversite ber Behrê bi xelk tercih dikin. Yani cana herim kevirê xwe bavîn Behrê. Yani ew ji tiştik baş ama ji bo xwendinê yani kadroyê mamosteyê pir mühim e yek. Didu imkana ji bo talebên me mesela Erasmus imkana we heye. Sadî 10 hini bölüme sadî 20 ez rêdikim Avrupa. 6 meha diçin Avrupa û tên. Ev imkanik pir baş e. Yani talebe deme hat üniversiteme car girdiçi Avrupa. İşte Mevlana derişim programları heye. Yani en vacit şukulinin. Yani hatta nuhu İsalcı me penci hem talebe xwe rekiriye Avrupa hatine disa. Beli. Hediye de evi ziyadettir bibin. Beli. U Gres deklarasyonu heye Avrupa Birliği az nizik ve az vacit takip dikim ka em karın çebikin. Mesela dibejin dematte bölüm vekir beşik vekir evvel imkana vizide bikim. Mesela çiye ez bijim mesela çocuk gelişimi ye 4 sala ez vekim evvel mi kreş vekir. Kreş jibu zaruken Nova üniversitede nasıl? Ere Nova üniversitede. Kreşik çava me vekir. Lise ve heye yani cehmrişka heye talebên 4 salî 5 salî tên daxilî didin mirîşka û hêgê xwe stînin. Ziraatê hez dikin. û me sera çêkiriye di sera heye û tên mêze dikin çilek çawa mazin dibe pîvaz çawa mazin dibe meqdanîs çawa mazin dibe wa dibînin ev jî ziraat belgû temelê wî de hez bike û yaban hayvanları rehabilitasyon merkezi me cem kreşê vekiriye tayrêbazî tê bat tên rûvî tê ew ê birîndar tê em sax dikin Cana ez kevim ameliyata da yani. Ez beytarım ju xase kevim imtihana da ameliyata da em vasaq dikin em disa retkin dine. Kev me berdava pela işte 20 kev em saq dikin acı brindar bitti u em retkin disa çid meskene xwa çi ay judi ve dere jiyana küvi zahfe. Awlam krasha vetkin. Aha va pela ez midillitinim. De hesbe em bijin kihil. Beli. Ev küçük yani. Na ye mazın de hesbe mazın didujim midilli evin küçük. Jibu kreşe de hesbe küçük em ev talebe ev dibin. Hesbe mazın je kihilce jibu taleben me. Yani hacihat üniversiteydi peki. Alike kayak tesisi. Yani İsalcı berfat taleben me ev kızahu kayakın koyver girtin. Nev kampüs edeci şu an bin çiyaye nemice luva darana cihzafe yamaç paraşütü alike kayak alike havuzen me zıvıstan eci havuze germ olimpik havuzen me spor salonu me haya yani avul hi beden eğitimi ve nekiri me ev vekir hi me çocuk gelişimi çarsa me ne vekir avul me kreş vekir u nu eğitime va lazım eğitim hem mamosteye me yani jihati bin pişti ve emi bin
emi bölüme emi beşa vekin. Böyle. Peşi imkan? İmkan piştivi. Piştivi. Yani bu akasıcı ez baver dikim. Yani İsal lüvettir hedi salı 7000 talebe me. İsal 3500 hedefi meye toplam me. Kampüs ema hakikaten yani devxwajidi TRT Kürdi sal ki mehkel ve dere yayına xwakir imkan zahfe o tiştaş deste mecibe em bejin öğrenci odaklı yani bu talebe ez bejim ez gelo bu taleben xwe ez karım çebikim yani hezrame eve bu mamosteyn xwe ez karım çebikim yani lazıme avul em üretim mesela bilgisayar bölümü hocayn me hattın gutun ev CNC makinenin ne ahşabı nu hene iş taleben kreşere hene emjin oyuncak çetken ku zaru ser bixabetin ser bişikun aklı ve bişikule. Avana okey atölyenin yeme bölüm adana nasıl? Bilgisayar mühendisliği bölümü de me atölye vekiriye bu kreşen giş kreşen şırnakra üretim edik. Hedi lazım hem üretim edik. Böyle. Erkan hocam tey mesela ana teşekkür sadece yani her xwendevan dixwaze ku beşa ku dixwîne bölüma ku dixwîne dixwaze ku wê derêjî pratik ekşi bike. Nasıl yani? Farze. Bê pratik hakikaten usta teorik biçek siz dibine hatta kêm jî dibine. Ca imkanı usta hakikaten mühim yani bu xwendevana. İru mezeke abante mamoste me hibekir fabrika masti Hamid tiştevi me hibe ani şırnak. Diyarbakır ev akide şeker üretim tesisi hebu me ani şırnak. İnşallah melveci ava bikin. Gastronomi bölümü me isal me vekiriye. İşte eme yemekhan em üretimi de eme kalyoji çekin, eme mastici çekin. Dedik ev gastronomi de mahat, ev gastronomi yani o turizm otelcilik yani derse xwede üretime bine. Böyle. Megu Gres deklarasyonu ya Avrupa Birliği beje hedi üniversite lazım ne tane imkanı xwa. İsal Avrupa Birliği projesi me 5-6 hab me müracaat kir 3 hab derket. Böyle. Avrupa Birliği projesi. O TÜBİTAK projesi me 20 müracaat kiriye 10 bitir derket diye. O GAP BAP even hatta nuhu İsal niziki hafti dedu proje me ava kiriye. Ev projen hami talebe de düşkulen. Mesela teknoloji transfer ofisi me ava kir ve teknoloji transfer ofisiye de talebeci düşkulen. Yani part time em karın sat talebe em düşkulin. Haydi em vacibe ki mesela ez hespa spor besyoye çi talebe me hatın ez hespa film dikim ez suvari me ez ve hespa emanet evi bikim ez bicim başlara emanet ete ha maaş ete ev u te hem suvar bi hem ve tamar biki u pakış biki u hem bigari saat hoş. İnşallah eve çebin. Yani hem bizim öğrenci odaklı bu merkezde de hem talebe xwe hem şagirde xwe bigirin u deriyeme 24 saat sonra bekliyor. Ez beni par 66 bajaran xwendevan hatibun. İsal hedef gije heşteviye ki İnşallah heşteviye ki hedefe mizgini ki ez bidim. 5 devlet acı müracaat heye. Yani Nijerya, Çat'e, Suriye, Kürdistan, Irak'ı İran'cı talebe xwastin ku ben nime emnuhu komisyon ava kirine ka kit karı kazanç bikikine yani 158 müracaat heye bağır ki eme 5 hababı girin eme ser lekolim bikinu kici çetre eme vabistine İnşallah. İnşallah ez beni. Divin haberi da yani persen tamaşavana jihatine ez beni xwazim sa her ki sa dakiki em bersiva van ew ka jam bidin ez ji her du jazze persim. Mesela ji Almanya'ya mesaj şande gotiye İsal dileme heye ku ez bi malbati ez werim zaruki meji ji Almanya'ya terciha üniversiteki buken gotiye em ji beqarar mane her du xoceye meji gelek xoş xeber din nizan em her kija le zaruki medbejin ku
لكودر زاده امكان هبن امي هر ويدركي يعني امكان ين ام بيجن جواكي يعني سوسيال از بين جا چه لهکاریه تگو باسا تگو باج پایتخت چیایه بله بله او برفکا خوش و سوک جه هلو داره قایق تسیه که مازن جه هلو داره معلومات شکی بیجه ای سال زمستانه کدر باز بو 600 حب طلبیم خوندوانی ما بواسطه خو بوانا بری مرکز قیاقی و ماموستیمی که متخصص uzmanı kayakine hene em talabe xo buastı xo dibir kayak merkeze kayakı o kavi marv çava xubşamtine em buana din hinkirin o xwarna wana tişte wana em wana din xwarin o disatinin merkeze hakari em imkana halil tideri tünne evine üniversite gibi böyle yani buastı xo merkeze kayakı jij merkeze hakari zabne dura 10 kilometre و اوكي يعني برفك اوصا دلال هي وطابك اوصا دلال هي جيكي منا حكاري كوصا طابو وبرف لهب بكن وبهبر الشر نكن جيكي اوصا تنيه يعني هم برف هي ببيج مترا بشش مترا وهم جي طاب هي ام طلبي خو بتنينا زاروكي بيرسونيلي خوجي ام عيني تعطيل شباط دا ام تمام زاروكي بيرسونيلي خوجي ام بواسطاي خو دبن مركزا قياقي وخوانا وانا دنوانا ايكو بخوازه بشمطه ام وانا متخصصي خو بماموسي خو دن شمطاندني بوانا دن هنكرن ازي تشتكي وصاب بيجم عندي تديد بريدا خوندوانك وقتی که چو جیکی همه الورد ما اندی فیک هنه وصانه يعني ام بیشن طلبه کی کوهات بامه او طلبه هانه پروگرام هنه ام جی راد بیشن مولانا يونس امره اراسموس يعني عندي طلبه مجموعه خاطري كل نزعب زيدنه امكاني اصلا كل بامه هنه الجي مازن تننه ام بیشن جیکی مازن يعني وقتی که طلبه کلبامن صدی دورا سیهی چلی از طلبه خود کارم بشیلم دربع طلبه خود کارم بشیلم استانبولجی آنکارایجی يعني وصال کلبام بخوینه وصال که هر دربع هر شهر ترکیه دنین يعني عندي طلبه کی کوهات بامه او عندي تمام حياتها خوي تعليم وتربيه نه لازم كل بام دربع حسبك تكاره هر جيني دنيجي تكاره هر درباجي ونبا تركيجي تكاره بقاره براج في نترسن يعني كو طلبك يا ازي ترجيها حكاري بدم يا الشرناقي بدم عندي از حياتها خدا نكار بالشرناقي و حكاري دركبم تسكي وصاتو لي ازمي صب برسوا ام هندك بجبكم يعني بحزارن جاز برزيده تربون تبيشتن سر هفدو جي عراق جي ايران جالك مساج هاتنه كردي مين كل ويدر جي تخوازن ورن باجار ما ولات ما اصلا تخوازن مكتب بخوينن بله بزعف جبوان او كي مثلا ازبني بام هلا ايش كريتر ام بجن جفي او كي بله بله بزعف زاننگاهي هم ايراني هم عراقي ام چون بوانرا ما خبر دا بروتوكولي خو خدا حسب كه بهانيه بر امضای اندي ام امضا بكن او جواندرا يا همج ايراني همج اذربيجاني همج عراقي ام زعب رحتيد كارن طلبه بسطينن وام طلبه بسطينن يعني ليسانس برقت مراقنكن برا تعقيبك بله زبني مالي افا زبني سنه تخوازم شتيجي برسم امكان üniversite که وصایه که yani kesin dınava bajir danıcı kesin ne öğrenci ne karın var imkanı üniversiteci kar binen ve deri imkanı ve deri sud var bakırın. ama deriye hoş var acı bakır. Hemi kesere deriye me bakır. Şey ezme mesela xantavana göre mesela evet çift vine hem zanı imkanın megu jibu xandevanan kütüphane megu ev şuha dile xoya piştivi mesela hedi taleben me tiyatro kulübü avadiken hem kurmancı hem Türkiye hem disecara tiyatro meani
و طالبین ما ایرو تیاترو آوا کرینه دچن باجارندی شرناق üniversitesi öğrenci kulübü tiyatrosu dçi bajarindi. Dçin bajarindi tiyatro xwa ava dikin û tên hedi ew talebên me ji TTO'ye teknoloji transfer ofisi me işik küçük me part time iş dayewa li wê derece dişixulin alîkê dişixulin alîkê xwandevanin alîkê tiyatroyê xwe û ewdê xwe bilind dikin işê xwe ji kartînin iş olanakları cemvetkin yani Besyo yere, Evendireş, Güzel Sanatlar Fakültesi yere evet girişede klip me avagir ev klip ye Şırnak Belediyesi ve ye Şırnak nebeyna mev bürokratın di hemi em hevre pir dixabitin mesela proje iş kurede em proje çetkin em bejin gelo talebe me havine staja xwe bikin em dikarin maaş kebidin em servi dixabitin yani u piştivi kayak teslim ego, binicilik kulübü ego, tiyatro kulübü, hep hammi amadene taleben me ben ucubu kabiliyetten xwa. Hediye kevin nevde. Yani sosyal hayat enbejin, hayata jiyanı sosyal velerede tiştaş mebe em taleben xwara amade dik. Belezmi. Ezbeni usa yani nava mesajı da yek balam kuşandı. Beje az 58 salı me. Heka ez varım diyeceğiz bir şey ahtiyarım bu mekija üniversite başladı. Başa hat vedere ezevicim. Mesela kampüse xwa Toki çekir. Fotoğrafı koy inşallah. Evet baş rahmet de babi. Ceze teşkibecim. Nezi kurve brahara vedere. Nezi Hakkari brahara Hakkari. Şwa yani Karibe Hakkarici, Karibe Şırnakçı le em bejin engelsiz üniversite. Engelsiz üniversite çiye asansör. O cihe ku sandalye ve tekerlekli sandalye ve biçe Şırnak Üniversitesi kampüsevi ağlap ve ses salama çekiri. Bu engelsiz üniversite müracaatı yöke kiriye inşallah. Böyle. Bu haçe çevana bine, haçe lingevana şuğul hedi 55 sali az bavar kim hedi nikara piyati gelip biçiyor be asansör lazım ecere. Hem karın davet bikin inşallah. Yani engelsiz bayrak en bistinin yöke. Demek ki bu ev taleben ku perskireke ve heye ne kadar hoş reve biçin, ne kadar hoş bibine. Ev rahatı böyle perverdeji. Evet, inşallah Şırnak Üniversitesi ve gazeteciveci ev dibe. Ev international talebe en bejin. Mesela Şırnak tıxuy bevi sinir revi se devlete heye. Beli. Irak, Suriye, Alike, İran nizike yani 6 kilometre zaxuy. Beli esmi. 120 kilometre Suriye. Yani tkarın yüksek lisans doktora xwa yani Şırnak Üniversitesi doktora cima bakir. Hep ben 6 talebeme isal hatiye. 158 yüksek lisans talebesi ye master'ı. Dest hoş ez beni. Az gotne gittim de Ömer Hocacı. De evke da de mesela de imkaniye da. Mer her davi çit karabıcı ber ko ma bıcı dakika kama maya. Böyle çeki usa az kurt bejim. Talebem bey xondevanê bey lisans üstü her yeki jwana em vakti ku proje bin bame em 10,000 destek dilwana. Proje xutinin, tezi xutinin em 10,000 destek dilwana. Bir 10,000'ı tezi xujit karın binibsinin. Oşkurat karın her sempozyuma, kongre, konferansa hatta ev haftiya hali talebe kimmeyi biyoloji ana bilim dalı yazyavi hatebamın ve her sempozyuma ka Antalya ezzabi peki hoş bu. Indi talebe biraz bir natırsın. Ma mustemey ko Türkiye'de o dünyada proje usa zede hele hem ednava Türkiye'de hem derbay Türkiye'de lakin müşkilame em proje nizan binibisinin. Indi hem talebe xo hem mamoste xo bu xatri ko bam proje براستی بزاربن بنویسین ام وی ریجی نشانی واندن ام بیش وانرا توصیه دکن برانده ترسن یعنی برابر حتی ورن ده تمام töreni خوی مزونیت ده اشتالا برا دویجن خوندن ضعف تشتکی باشه اما تمام زمانی خو لسر خوندن یجی درباز نکن خوندن را yani bir teoriye ra
كحياة چیه دالکی حياتي خو پیدا بگیرن از دبیجم ادی سابه توصیه هدیش تمام طلبارا دبیجم و از زعب جوارا تشکر کم سپاس کم به امکانه هنی وجمرا حاضر کر امات ملویدر خبر دا تمام سلامی خو محبتی خو حرمتی خو يكون مقداري كن مشتبرا جد شينن برا بمينم بسر خوشيه دا ان شاء الله سلاسل شخصا قلت ما هندك شرنخ پایتخت معزوانیه yani misafirperverliği başkenti ve yani misafirperverliği Şırnak hem kez zane. O çava Milat Reveliye aynı taleben meraciveliye. Yani bila bibinin te sıkıntı gününe inşallah tiştaş desteme be eme pek bin. Saat hoş. Profesör Doktor Ömer Pakiş zanigaha rektör zanigaha Hakkari Colemerge İro Mevane mi bu? Profesör Doktor Mehmet Emin Erkan rektör zanigaha Şırnak Mevane bun. Her duy sesler serçava rahat mezbun. Gele spas. Sıbey ve dizanige Medine hebben muş o bilis. Hatta sıbey bine khayr hoşçel. Takdir.